I pozdrav svima i dobrodošli u specijal za 400 subscribera i da ljudi znam, ovaj specijal je trebao biti za 300 subscribera, ali s obzirom kada sam objavio na svojoj grupi onom videu da možete postaviti pitanja tu, mi smo preko noći došli do 340, ja mislim, subscribera i evo već smo na 400 subscribera, znači nisam zaista očekivao da ću imati veliku podršku od vas, iskreno mislio sam da za prvi mjesec snimanja na ovom novom kanalu skupiti možda 50 do 100 subscribera bez ičije pomoći, znači bez reklamiranja nekih drugih youtubera. Međutim, ovo je zaista fantastično i prije svega želim svima da se zahvalim na svim tim komentarima, lajkovima koje ostavljate i savjetima šta dalje da snimam i kako da radim. Bez daljnjeg odugovlačenja, hajde da počnemo sa ovim pitanjima i odgovorima. I prvo pitanje dolazi od Ace brata i on pita jel će snimati Minecraft sa youtuberima. Za sada neću snimati Minecraft s youtuberima jer još nisam nabavio Minecraft Premium i da znam, mnogi su im ponudili hakovane Minecrafte gdje mogu mijenjati šifru i skin, međutim nešto jednostavno želim da kupim svoj, da imam svoj, znači Minecraft Premium sa svojim imenom i tako dalje i to ću kupiti za neki možda 5 dana jer tada primam neke pare. Drugo pitanje dolazi od Neos Gaminga, da li si zadovoljan sa svojim starim kanalom? Pa nije to moj stari kanal, već prvi kanal. I nisam zadovoljan, već sam prezadovoljan. Zaista nisam očekivao da ću na njem uspjeti tako lako, s obzirom da snimam na engleskom i da engleski nije moj materinji jezik. Međutim, dobio sam podršku nekih stranih youtubera s kojim surađujem i oni su mi jako mnogo pomogli da izgradim taj kanal. Treće pitanje dolazi od Kiki Minecrafta i njegovo pitanje glasi: ocijeni svoj PvP od 1 do 10, da li ćeš praviti svoju teksturu? Moj PvP od 1 do 10 je 0. To govorim iz razloga zato što nikad nisam igrao Minecraft PvP, ali mislim da za kratko vrijeme mogu naučiti neke osnovne stvari i da vremenom mogu biti jako dobar tome, jer inače volim te PvP discipline u bilo kojoj igri, želim da se uvijek dokazujem da sam bolji. A što se tiče teksture, znači ja veze nemam kako se to radi i ja mislim da neću praviti svoju teksturu iz razloga zato što ima fantastičnih gotovih tekstura i zašto ja sad da se patim da miksam neke teksture, zaista nemam razloga za to. Sljedeće pitanje dolazi od Avox HD. Zašto se odlučio da snimaš baš sa shaderima i koje modove sve koristiš dok igraš? Znači, prije svega modove ne koristim osim shaders moda, a shadere sam uveo zato što ne znam, čisto meni kao kad igram daje mi sasvim drugi osjećaj, znači za Minecraft nije onaj standardni Minecraft, već izgleda mnogo realnije i jedino je taj razlog zašto sam počeo da snimam sa shaderima. Dark Master pita zašto Benči brat? Pa s obzirom da mi je prvi kanal zove se samo Benči i s obzirom da mnogi balkanski youtuberi, balkanski subscriberi šta god da pišu u chatu kada se nešto pitaju, uvijek nam napišu brate sa 6e, možeš li mi pomoći, ili brate možeš li, zbog toga se jedno stavio Benči brat. Dino YouTube pita koje sve youtubere pratiš? Iskreno ne pratim nikakvog youtubera, niti jednog, znači ne pratim youtubera. Međutim, od svakog pogledam tu i tamo jedan klip. Od domaćih youtubera, znači pratim sve, od onih sa, ne znam, 10 subscribera do, ne znam, Srbijana i srpskih tutoriala. Međutim, ne pratim redovno, znači kako naletim na koji video u grupama, kako ko objavi, kako imam ja vremena zavisi. A isto tako važi za strane youtubere, ponekad pogledam od tog PewDiePie iako ga nešto ne gotivim. Ali iskreno od stranih youtubera pratim malo ozbiljnije youtubere i uglavnom to su youtuberi koji su vezani za CSGO community kao War Owl, Underzeal, ne znam, Immortal HD, oni što rade CSGO case opening, znači uglavnom njih pratim. Felix Minecraft pita koliko već snimaš na engleskom, da li si uopšte mislio ili vjerovao da možeš uspjeti, odnosno dobiti neki broj subscribera na engleskom jeziku. Na engleskom snimam možda 2,5 godine do 3, nisam siguran. I kada sam tek počeo, znači zaista nisam očekivao da ću uspjeti. Znači prvi 6-7 mjeseci dobio sam iskreno oko 50 do 100 subscribera tamo. Međutim, onda sam ušao u suradnju s nekim youtuberima koji su mi pomogli, znači snimali smo neke video skupa i odjednom moj kanal je jednostavno eksplodirao na 1000 do 2000 subscribera, a poslije toga sve je išlo lako kako sam objavljivao videe. Replayer pita sa kojim programom snimaš? Što se tiče programa za snimanje, znači gameplaya koristim XSplit iz razloga zato što su fajlovi, znači nakon snimanja sa XSplitom jako mali, znači video 20 minuta je možda oko 1 gigu, nisam siguran, dok s nekim drugim, recimo Frapsom, odralo ispod 10 giga ne bi sigurno bilo.
A što se tiče zvuka, odnosno glasa, s čim snimam, to je Audacity. Njega koristim iz razloga zato što možete otkloniti pozadinsku buku i šum ako imate loš mikrofon. Recimo, moj mikrofon je jako loš, međutim uz dobar edit zvuči ovako. A što se tiče editing programa koji koristim, znači koristim Sony Vegas Pro 12. Zašto? Zato što ga koristim već 3-4 godine i navikao sam na njeg, znam sve fore kako ide i ne bi sad želio da pokušam editovati u nekom drugom programu. Maj pita koja ti je omiljena igrica. Nemam omiljenu igricu, ali igricu recimo koju najviše igram, odnosno par igrica koje najviše igram su Counter, CSGO Global Offensive i Minecraft recimo. I tu i tamo nekad odigram Call of Duty i Plants vs Zombies, ali ništa pretjerano. Dragan pita, kad si počeo da snimaš i da li planiraš nešto novo da snimaš na tvom kanalu? Počeo sam znači, s YouTubeom prije 3,5 godine možda, nisam siguran. Znači kad sam napravio svoj prvi kanal, 3,5 godina mislim jest. A šta još planiram da snimam na ovom kanalu? Pa kao što sam rekao, planiram mnoštvo igrica snimam. Isto tako ne želim da otkrivam zato što mnogi youtuberi danas kad čuju neku dobru ideju odmah i kopiraju. Ne želim da neko moje ideje počne snimati prije mene. Međutim imam mnogo planova za ovaj kanal i ja mislim da ćemo vremenom zaista uspjeti razviti ovaj kanal na jedan veliki nivo. Sparky HD pita, jesi li što zaradio od YouTube-a? Pa naravno da jesam, znači čim se partner zaraditi od YouTube-a. Nažalost, nisam zaradio, znači ne zarađujem reda 100 eura, ne znam, ali sam zaradio recimo da svaka 3 mjeseca ili 4 možete kupiti sebi neku igricu dobro. Recimo za 4-5 mjeseca rada na YouTube uspio sam da kupim Call of Duty Advanced Warfare. Fars pita kad ćeš snimati Call of Duty Warfare i kad ćeš poklanjati igrice. Što se tiče Call of Duty Warfare, evo snimam. Kao što vidiš, stavio sam pozad novog klipa Call of Duty Warfare, Advanced Warfare. A što se tiče poklanjanja igrica, to neću da radim za sad. Osim ako ne dođem do reda 100.000 subscribera, kada zarađivati dovoljno od YouTube-a da mogu recimo kupati neke igrice i davati vama ljudi. A isto tako ne želim poklanjati igrice zato što to dovodi do neaktivnih subscribera na kanalu. Adnan pita koliko snimaš već za YouTube, koliko ti je godina. Pošto sam već odgovorio koliko snimam na YouTube-u, samo ću odgovoriti koliko imam godina, ja imam 25 godina trenutno. Kimox pita koji ćeš još Minecraft serijale snimati? Pa za sada mislio sam Sky House, međutim pošto sada svi snimaju to, znači mapa je već isfurala, zastarila, svi znaju šta se radi na njoj. Imam još par mapa, tačnije 5, čija imena ne želim otkriti, kao što sam prije rekao, ako neko čuje i pogleda mapu da je dobra, počne prije mene snimati, sve je propalo. Znači imam par mapa koje zaista su dobri, još niko i na Balkanu nije snimao, strani youtuber naravno jesu i vjerovatno ću njih snimati. A što se tiče serijala, isto možda ću početi vremenom samo dok nabavim ovaj premium Hunger Games, znači i mini igre na serverima. Plati pita, koji shader pack koristiš? Joj, znači ovo sam pitanje dobio milion puta i zaista ne mogu da se sjetim, provjeri u komentarima od prošlog klipa koji Minecraft shader mod koristim. Maniac pita, hoćeš snimati Minecraft online? Kao što sam rekao, hoću čim nabavim, znači Minecraft premium account. Shuzen HD pita, koliko mjeseci snimaš, koliko god si, valjda koliko godina imaš, ok. Kao što sam rekao, snimam ukupno 3,5 godine, možda malo više, a imam 25 i to sam odgovorio malo prije. Optics Time pita, koliko godina imaš, to sam odgovorio već, čime se baviš? Trenutno sam student na završnoj godini mašinskog fakulteta, smjer motorna vozila. Odakle si? Ja sam znači iz Bosne i Sarajevo. I još nešto o sebi ako nije tajna, pa šta da vam kažem, imam djevojku, treniram taekwondo i kickbox, isto tako i treniram sam u ovom klubu. Ja mislim da je to dovoljno. Koliko prosječno zarađuješ mjesečno od YouTube-a sa oba kanala? Znači ne zarađujem s oba kanala, kao što vidite ovaj kanal još nije partnerisan jer je previše mal. A na onom prvom kanalu ne zarađujem puno, možda zarađujem $10, $10 do $15 mjesečno. Koliko si maksimalno dosad zaradio jednom mjesecu od YouTube-a? Maksimalno, znači najbolji mjesec koji mi je bio ikada na YouTube-u je bio oko $40. I omiljena single player i multiplayer igra. Single player igra koja mi je omiljena, hajmo reći Minecraft, iako nisam siguran ovo. Multiplayer igra Counter-Strike Global Offensive bit će i ostaće uvijek. Mitsubishi Lancer, dobar nik. Planov za nastavak kanala. To sam malo prije odgovorio, stoga mislim da nije u redu da opet pričam istu priču. Mitsko brate pita, i da, zašto se odlučio snima shooting godina, pošto većina ovih što snimaju su balavci. Hajde da odgovorim na ovo pitanje, znači, kao prvo ne mislim da YouTube ima neku
da za YouTube trebate imati neki određen broj godina, znači na YouTube ima uspješnih balavaca, kako ih ti nazivaš, znači ima strani YouTubera koji imaju možda 13 godina, imaju preko 100.000 subscribera. Ja mislim da YouTube nema, znači tu, nema taj problem s godinama, možete postati popularni i sa 12 godina, možete i sa 40. A zašto sam se odlučio snimati u tim godinama, znači nisam počeo u ovim godinama, počeo sam snimati prije 3-4 godine i ne razumijem zašto godine imaju veze s YouTubeom. Balkan Gamer 99 pita da li će snimati FIFA. Iskreno, znači nisam želio snimati FIFA, međutim pošto mnogo vas traži da snimam FIFA 15, probat ću nabaviti tu igricu i početi da snimam s mojim prijateljem neke smiješne montaže i najbolje trenutke. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i ukoliko vam se sviđa, ne zaboravite da ostavite like ili vaš komentar ispod ovog videa. Ukoliko ste novi na mom kanalu, ne zaboravite da se pretplatite ili posjetite moju Facebook grupu. Za još videa s mog kanala možete kliknuti na neku od navedenih anotacija ispod.